ella pate mimbo ecuera. Ko árape, ñamba apota, jajapota peteĩ tembiapo, ñaneñe'ẽ Guarani rehegua. Ñamoñepyrũ hag̃ua ñamañamíta oñondive ko'ã ta'ãngáre. Mba'épa peẽ pehecha ko'ápe. Ko'ápe jaguereko mbohapy ta'ãnga. Ko'ápe ñamoñepyrũta. Mba'e ojapo ko'ãva. Ápe oĩ sy, túva, imembykuéra. Mba'épa ojapo hikuái. Omopotĩ hóga. Ko kuñakarai mba'e ojapo ko'ápe. Oplancha ao. Ha ko kuñakarai mba'e ojapo pépe. Ombo'e imembýpe. Ko'ã mba'e ñande ja'éva ojejapoha ko'ã ta'ãngápe pépe ha'íta ko'ápe. Ta'ãnga peteĩ ha ña oĩma omopotĩ hóga. Ko'ápe pemoĩta kuñakarai oplancha ao. Ko'ápe pemoĩta kuñakarai ombo'e imembýpe. Ko'ã ha'e tembiapo ogapýpegua jajapóva. Mba'épeva heise. Trabajos que nosotros hacemos en nuestra casa. Heta mba'e ñande jaguereko umi tembiapo jajapóva ñanderópe. Ñamopotĩ ñanderóva, ñamopotĩ ñandekoty, ñandesy ocosina, jaitypei, heta mba'e jajapo. Ha ko'ápe, ko tembiaporã peteĩme he'i ñandéve. Ahai ñe'ẽjoaju amombe'uhápe mba'épa ojapo che rogayguakuéra. Mbykymi ko árape la ñanderembiapo. Cortita es nuestra tarea. ¿Qué es lo que nos dice acá? Nos dice, escribo oraciones donde cuento los trabajos de mi familia. Mava mava, chesy, cheru, chepehẽngue, hache. Jajapomi peteĩ techapýra, peteĩ ejemplo ha jaipuru chesy. Jajapóta peteĩ ñe'ẽjoaju ha jaipurúta chesy ha ñamoĩta mba'e tembiapo ogapeguápa ha'e ojapo. Chesy omopotĩ cheróga. Peva heisehína mi madre limpia mi casa, por ejemplo. Ha upéi péicha veípe japóta ko'ãre. Upéi amohãnga tembiapo ajaposevéva che rógape. Mba'épa péva heise. Dibujo el trabajo que más me encanta hacer. Jajapóta ko'ápe. Pemohãngáta pepe tembiapo pejaposevéva penderógape. Ikatu pemohãnga pepe mopotĩ pendekoty. O ikatu pemoĩ pe plancha ao, peribuja péicha, pepe japosevéva penderógape. El trabajito que ustedes más les gusta hacer en su casa van a dibujar ahí atrás. Upéi ahai mba'érepa ajapóva era tembiapo ogapýpegua. Escribo porque es importante cooperar en los trabajos de mi familia. Mbykymípe ha'íta. Mba'érepa inimportante pepe japo ogapýpegua tembiapo. Mbykymí ha guaranímepe ha'íta chéve. En guaraní y cortito me van a escribir por qué es importante realizar y ayudar en los trabajos que hay en nuestra casa. ¿Entienden? Bueno, sheikua pe pendevale tereija, pendeca tupure tereija, apeyapota tembiapo y por ambeva, penchera jamás voy a Cintia pe ayepa. Bueno, ya yo en chata haga 8 semanas.